Sedaj bomo pa naredili še nekaj vaj s past simplom. Se pravi, tukaj imamo George, glagol make, a cake yesterday. Glagol make je žal nepravilen, zato dobi obliko made. Se pravi, George made a cake yesterday. Tukaj smo uporabili past simple, ker gre za točno določen trenutek v preteklosti, in sicer yesterday. Prav, določen trenutek v preteklosti. Tukaj imamo Tina in veliko glagolov. Get up, brush in rush. Se pravi, Tina got up, ki je nepravilen, get je nepravilen glagol, brush je pravilen glagol, zato dobi končnico ed in nastane brushed. In pa rush je prav tako pravilen glagol, ki nastane rushed. Tukaj govorimo o nizu dogodkov, ki so se dogajali v preteklosti, oziroma govorimo o zgodbi v preteklosti, zato smo uporabljali present past simple. Zgodbe v preteklosti. In še zadnji primer, when I, potem imamo glagol biti oziroma be in pa play. When I was 8 years old, I played football. V tem primeru se gre pa za navado, ki se je dogajala v preteklosti. Navada v preteklosti. Potem so pa tukaj še posebnosti. V tem primeru imamo glagol stop, ki se konča na soglasnik. Je enozložen glagol, konča se na soglasnik, zato se ta soglasnik podvoji in nastane stopped. O-p-p-ed. Tukaj se pa glagol konča na y. Kot smo že spoznali, y se spremeni v i-ed, kadar pred y stoji soglasnik. Se pravi, try nastane tried. T-r-i-e-d. Potem imamo pa tukaj še nekaj trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkov. Pri trdilnih stavkih imamo dvakrat glagola write, ampak osebi I in she. Obe dve osebi boste dobili enako obliko I wrote a letter. She prav tako dobi obliko wrote. Pri nikalnih stavkih zanikamo z didn't. Se pravi, you didn't in osnovno obliko come to the party, in pa prav tako George didn't, osnovna oblika clean the house. Se pravi, you didn't come, brez ed-ja, in George didn't clean, brez ed-ja. Pri vprašanjih pa ta did, kot smo že spoznali, skoči na začetek, se pravi did she feel tired when she came home, in pa did they play. Pazimo, da ne dodamo končnice ed.